Abantwana benkosi sesifikele ubaba iphinde singabesayenza manje ukuthi asibuda kwasezulwini kodwa nakho uNkulunkulu usixolise engilozini yesabatha ukuthi ayisixolele ukuthi uma sesifikele ubaba wethu ayikho sesingabesayenza. Ngicela ubaba-ke akaphatheki kabi ukufika kwakhe siyajabula. Amen. Mayawusinda ukuphephisa ngokufika lapha engisukumbona emsekwa thayiweluka ngowebase wanomaqonde engasibakho base ngithi uze ngithi la emanzini angisango kwamphapha noma ngithanda semanzini bawusemsana sokuphakamela ukhuluma nenkosi ila ngiphuphula kwami yathi wena mfana hamba kule lande inkosi yasemanzini wahamba nganguthatha mfana kusikhathi uthatha mfana bathi manje ubekude bathi uyazi inkosi yasemanzini ukukhishi ngathi baba ngiyazi kakhulana mase ngiyeke yakithi kwaphonga ngathi wena wethu wena wephatha kanje ngokusikhathi yasi phuma khona kwasesiya enkosini yabanaza emzini wasephakameni lapha phakathi okay yabaphakathi sathi lihlale khona sifaka amasuthi ethu hayi okay sathi masifika khona yabeka inkosi baselibekwa udaba emisengane kubaba ilanga namalanga ingakamqoloba uyasephakameni obela ngaphuma sikothe yikho ngishaya akayihlambulo uma mina ngafuna ukuthi uma ngifokuseni angothatha ilahle liga bese ngithi solimla bese ngithupa bese ngithimisa sengaqala kwangiboneke idokwe lamabele nedokwe lombili bona kanjalo bona hayi ubhenga nje ukuthi usikhathi kwasothi udokwe lamabele nombili kuphela. Amen. I-protocol yayisho ukuthi ungakudla ukudla ungahlambukile mhlawumbe okhaya nalapha-ke ngiyazi ukuthi kuzoshisa akuzuba kuhle umane ngizombheka noma sengibhayise uma sengiyiwa funa niwe sengasuthi mfana okubona ongayinini ngaphi namanje siyahluka hamba phakathi kwenu nje ngizothi usho umthetho wakho ufike ucingo ngesothi idlule wethusi yebo ukhona manje ngisekhaya wathelalela ngokhona into eyenza lapha eThekwini nakunathi eThekwini bathi unomsebenzi eThekwini yini abathi inkinga nguwe unekhala liqineyo usuthengele inkala 15,000 abafana bathathu uzothuthulwa ngibheka yilethe ngiyabona bona ingakanani nomkhuhlane wokuquka umkhuhlane wokwe ne-stress abayathi noma i-stress is the meaning of stress understanding what is stress. Stress is danger. Last time, umuntu wayesikole stress yini. Wabona une stress. Unetha mashawa ukuba uwe phansi ushawa lokuzango. Ampilemo
ebuchweni nasenyameni angwe hamba ngethuba empintsheni ngihamba nomfana ngazimfaka umnazana ethi uyofaka something to that and because I'm waiting what can I do uhleze umuntu ukuthi usawufunile ukuza lapho uyabuya ozohlala bakudinde khona hamba sethuba upindela lena ngoba ngizoshawa wathi mangizwe lento umfana wagcwala ikari zonke ngoba ngikhansele ndani yakithi hayi kahulumeni le nkosi yasemazimeni kusolo ulindelise kwaze kwawuphezulu kwaze kwaba sengizwa umlomo ke manje sikelele emazimeni uma sengithintele kwathi inkosi ithi base ikhipha sehlanga kwase umwaka uma mfande qonqo sibhemini bathi befike bafana laba beshaka bafana abafana benkosi babunyaza apha bepakashile bese ababa sebenza ngaphandle bafana bathi qonqo bathi noma nini bafana ngomthunzi bathi yaphuma noma iyangena ngathi hayiyaphuma uma ngithi iyangena ayiseziphuma kuleka seyibheka manje nakuba ayingamsaphuma ufuna ukuthi iyaliwe wona mntoko lapho yazo wona mntoko encebana ngakufa umthathu uzakubona umntwana ngakufa ubheke uthi ubalo na umazalele nyakanyaka yakho wakhishima belapho ke kwayiwa wasekhotha abafundisi wakho umfundisi nomvangeli nabathi umshumayeli bathi nositwa hamba bayokhulumela eyabuza kumase bathi sizobuza ukuthi uthiwa uzothuthulwa wena engakuthi baba kuthiwa uzothuthulwa akubangeke inkomo hawu uma bethi bathubula mina kanti wena ukukhokha ngoba abantu ushembe mina uma bethi bathubula wena angithi kuthiwa ngingabushembe wazogqoka akade September 15 wathi baba kasese uzogqoka lapho sozobona kodwa basenjekele ikhaya no nizinkanzo nophepha ngesana wabangosifambana ngoba singashaya noma yini ngoba ngutshela mhloko hayi wenza ngamaphephisa noma bayife kubona baba ukuthi ngasinda ngapha kodwa noma baphambi kumhlophe ngibalindele bangishaya isibaba ngoba kuthiwa insikhanda lapha ongoye ngiyacela kushembe ubalelo ubhalo enginalo phela bathiwa nginalo ngabe sembela ngayidamba yeheka noma ngasho uphoyizeni magundana ngawuphuza uma ikhangile efutha ngabe sengiphuzile ngesaba ukufa angibile ukufa ngesaba ngicela ukuba mase noma isiye ngisuqa bese ngitshela ushambi kahle uzokufika lishamba ngoba ushayilo naye wathi hamba uyosonta laphana nizofana ubaba uthi wakwenza kwathi umkwanga kwathi uthwana la uyabona apha njalo ngishawa inhlamba ubaba wathi sinjalo ibhamu la wabezofika ngesonto sebefikile bazotho ngambo nje inkomo kayithi masosha baba yakangena umfana wakwamncedisi wehlo lapha e-university nganeni wasebhekuzulu wehle nyongo laphana wathanda phansi ngeqolo sathi sikathi somcinga kanti bese ibambane lapha ekhaya lapha ngabuza ukuthi ngithulapha wayohlala wathi ngihlalelele uma kuthiwa boshembe ngasese botheko noma kwasaza ngihlalele kwenzani samtokoza semmasa sammasaja ayikwazi walulama sakhuleka khona lapha sathi sizibuza nini nina okay wasikola bonke wathi wasefika ubaba la eseshoti ngiyeza usho ubaba uthi khona kwasaza wathi ngiyeza wafika wathi umshumele wathi wabekho indaba wathi uthi ushoni wathi abanibezi waphuma imoto ebili yaze kwancinkiza lebekake ngathi pheka ngikaphathwa yini wathi ngiyawushela ngathi nikesane mina kade ngukhoke ngoshawa phela manje wathi wachaza ukuthi ngangile pheke kusulu umlenze ubhalishwe umlenze ngibizwa ubaba uthi Talaga uNkulunkulu akabe nami nese imfundo yakhe ekhithikani yakhe mase kufa ithuma bani wona bathu uphiyana uthi qoqo unibhibisa uphiyana kabuze hlala phansi la ngihambe angifuze ukushaya 10:02 ngo-12 lapho nje uthi uthinte emabhathini okungivana kwakuphuma udadewethu usigcobo samathosi kithi engumbani laduma izulu kwephuka imithi kwavaleka indlu zasezikuyo ezayisahlanele kakhona kaphethe wenakho kuthi nina washuka mphile yabona wathi uma uvula udwendwe wasekuthi wasekubhuti u-Elliot
wangithuma ngasibani wathi asiye enkosini ubabilaka emsophameni ngasebike umbhodo isikhathi nje use amayijabu bona ngobe usemsungana ngithatha sele yaphathe kahle ngiyabona mama yabona yo yase ngiyabona kahle mama sathi mama sifika ephakameni siye enkosini ubabilaka phela ngoba manje usethempelini phambi kwethu kuma uNkulunkulu wathamba nako ngabantwana babomncane yena kuze isulu kahle siyakulawona yakumele angasizwe waphuma bomna angasho bomna kwayena kuba mina ngayizulu yayifake ngembe emnyama ndothabo soa ngisamisa ngawo samasela kuyikho seMnazarethe yathi kubeka ubaba thathu uthaya sisebu wa phela kwayene waye wasathatha ijaga siqobo wathi hey manje yini sithi isulu ishisa umuntu ngaphandle lapha yavala umnyango wakusena amakhasete yabona lama yini lokho angikwazi wakusema moplita lekhaya amahene wathi manje ephuka kabili wathi kwesithathu waqhamuka ushembe ila lemaphezulu kwele ikhosi lenishaha bakuba ngapha suka umsabi suka wena baphuma lena lapha kasizwe indaba yabaphumuze nabaculi nami bagqoka thameni oyingcwele bathi ubona yayithi inkosi yamanje kuye sathi mafika kuye wathi sokuphinde isulu lingene emsini kwakho wathi usinikashende lo ushiba inyanga yesulu asikazi zathi sabuka ukuthi kanti sekubuka kanjani manje wathi wathi uyena kuza isulu yena inyanga yesulu mina nje nguthatha ngesikhotheni noma kuwe ngebhali yethu inyanga yesulu leso vela bamba ngamqolo ukakade ngomese ngikade wasethi kasiye sokuna masibuye sayo baba ubaba uthasela mama yini wathi amfani nwa bese nwasa ngesaba usho baba yangayizulu saba kasapho sabo baba uthi yesaba mama kusho yena esiphosa ukwenzayo uthola umuntu ushembe umuntu ngamuntu ushembe umuntu waphosa ukwenzayo emazini waphosa ukwenzayo emaphitheni washikho kwazethe kodwa washantsha semabedala ani ngeni isulu ngeke lapho esathu wasibona khona ithi belinyanga isemzini wasephakameni iyahlabelela ithi bayosinda yahlabelela ithi mayisithi ke Mnazarethe anibuzi ngani uthenzani manje okubithi washo kuzobuzwa baba wasebesha banyawo baba siyesaba bathi ngiyabona ngifuna ukungixabanisa nomfowethu amaNazarethe afuna ukuhlala phakathi inhlanzi ona amaNazarethe uma ngithi yayithi mayihlaliswa ilokho ikhuluma wangababikho umbhobho kwakho umfundisi wayehumusha kodwa ngesikhathi ikhuluma yisikhuluma leminye kumanzani mangithi sam yakubeka ukukhuluma kwacaca sathi nangikhona ngiyazi ebusini waseJudiya ubaba inyanga yesulu yakhuza umoya ubithwe yiwo lapho eJudiya ophindweni kwathi makhona bophindweni ilanga nalo balisa khona umkhulu lo mntwana okhona kwayo yathi bafundisi akanimize phela umona kufifa ilanga bathi kwaba sesaba wasethi nesaba wayesuku sethatha imali wathi mayifika phana maqondana nolosulina ngiyawazi nolosulina nento nayo awuthi kube nolosulina bese kuba yini mawuphalaza wow sithi nolosulina yathi nolosulina ngoba ngiyathanda phinde imungu yathi ma ubaba inyanga yesulu umgobhozi kaVijela uma sithi ubaba unyazi umgobhozi kaVijela nje ngathi zamadankosi sisiqala ngobaba inyanga yesulu imvula ngoba umukhumuzo kungamina umkalwa baba ka umuzo kungamfuna ukukhuluma ngawuthanda ngoba kunosasonke lapho akubonga nabe lapho umhloko omnuzi kwenze kanjani hamba noNkulunkulu uyabona njengoba ngisho ukuthi noma ngabe ngifuna incwadi Isaiah 55 verse 6 7 ithi ngifunela uJehova ngifuna ukubona ukuthi isize ngaza ngaphambi nje Isaiah 55 basuke behlala bafana nabo shonela Isaiah 55 verse 6 ilizwi
Funani Jehova senokuthola. Mbizeni seseduze. Omubi makashiye indlela yakhe. Nongalungile imicabango yakhe. Makabuyele kuJehova. Naye uyakuba nomusa kuyena. Amen. Shomayela lezi Into ululeke nokululeka mangabikho kweyisayo. Oh, sokuphelele. Ithi le ncwadi ithi mfundisho nisenda kumthola. Ngizofuna uJehova la. Amen. Yena lo ngambojeni othe Mshumayeli ungezila yana le ubethule uJehova. Ngoba funa uJehova uJehova funa ubangize ngize lapha njengoba ngisapha nje ngizothola uJehova. Amen. Uthi ke manje mfikile Shumayela lezi zinto weluleke uma neluleka uveziyasi vezunkulunkulu vezunkulunkulu ngiyakutshela hayi lapha ekhaya lesikwedukwe baba awuma kancane kweze uyaphapha manje wena uyayisidayisa kwenziwa lokho vezunkulunkulu wena thabo nathi ncwadi ita kwangabikho umuntu obeyisayo ithi mayifika inkosini isibuye lapho bethi inyanga yesibili yasehlala yathi mayihlala asekusebenikela wanikela kwasuka iziphemu kwasuka iziphepho ethi ngidlovu lapho kwawa ikita sesengako noma lapho ophilika likuso obantu amathanga amasaka la kasemento kakukhulu ayaphuma sibe ashiswa ilanga wow basebenikela abafundisi omolasi soka wasinwa nomolasi wahamba umolasi bayakhona lo lasike lapha bawuguqa enkosini baba nakho nakawathini kwathiwa amadokotela asuka esamasamete wakuse kungababikho la lapho la soba ihlahla nazawo abantu kwenza ukuthi ushushambe ngempela hawu yathi suku yathi mayisuku inyanga yesulu yathi ata sabona kaya wehla yasekulungileke umoya wehla wabulele isayidi zoba unje nathi amen Moshe wabinga ngayisumsebenzi amen sikhuluma sakufa nasakubona ayizala abanemva bomkhulu kwa isikhathi esabini kodwa khona uma ngaqhamuka kwabelanga la ungambonde ngayenza ungathathithiza wena kwena amila kwena ngaqonda ngomfe ngimusho ukuthi ubene ngaphuma sikothe nako lothayo ebahambula ingahamba kwasephakameni ukhakhayo lokho lezikomo yasifuwa nasemkhayitheni ngisho ba ushaya yonke le ndaba yenzeka kwayeshilo nalapha ubaba uNyazi wesulu isikhathini baphela lapha enkosini inyanga yesulu kwakusemkhayitheni yathi bangafanga shomile wena kwaNkulunkulu wasushayela Manazaretha khona ushemba osayo uNkulunkulu osayo phakathi kwalomuzi wasephakameni ithi uNkulunkulu osayo mele nibone nonke
wena njoba lithi nini ushembo unazithwela akathwele washo babilanga hawu ayiphume lento engizwenzeni esemkondweni nami ishobo njalo wena futhi ngishobo kodwa bonke abantu ushembo baba unazithwele abakhohle lokho washo babilanga yathi behlezi estate yokusukoka ishumeko lokho nabahlanu ufike umbona usho babilanga hamba mtshele kumtshele wawubheka nala mhlawumbe ngokunga wabheka umsheke wayo yathi mina ngibathu waphendula yathi ngoba sekuneyifundile sona isikhathi amen wathi bonke laba bantu abafundile ngoba sekuthiwa wasini nofundile wena wena wasini wena awufundile wena thula wasini wena uthi babe sewuhamba uthi basesogweni bawuqeqeshwa amakhosi abafundisi abavamele bakhokhela abaphathi ayisuthi konke kusesogweni kuyaqeqeshwa uqeqeshwa usathane uzobhidisa leli bandla niyohlukana phakathi ngeke ngisabhekana ngoba kobe sekusebenzeni imali wathi siyabefuna wathi siyabefuna usephuca ubukhosi siyabefuna amafuleni ekhukwane wonke umuntu oyinazarete ngalekhaya emzini wakhe ungayakha lo ndlu yakho ungena kuyo uphayeza noma ngabe umalukazana noma ngabe nguwe usitshentshe usunkulunkulu lekhaya usubaba lekhaya ungena mekanjani endlini ufuneka indlu ezongena ngamadolo kanje awuthokoza ngawo uthokoza ngalowo muzi lowo wathi imbongo wathi nasi imbongo wathi imbongo amatafiti lana lokho kusemnyango hela bongela khona wathi wathi lokho kuphela asingazi bese siyasho siyathina bese imbongo wathi imbongo ngiyathi ngababukho shebo wathi imbongo zokhotha ametho kusawena baba wamanazarete wakushishele ubabila wasitshela kwathi ke njobethi papa mani wathi ngavumi wathi kodwa uNkulunkulu uyoba nenkani oyoficwa ilo shembe okobe sokhona wathi bawumakhela umhume oyobehamba kuwo wathi ngeke nisambone ngoba nimbona ngibasikhona lapha msasephamela noma emsini waseJudiya noma emsini wasemkhayedeni ngihamba ngibasikhona wathi umntwana ongafikelekile usindiswa isiqhoko ngoba isiqhoko simjovo yonke umuntu ongasafikanga ebona ukuthi ushembe ushesiqokweni bona iqoko uthi yaphila uthi ngeke nisakwenza noma ngathina ngoba niyobona ngasakubona iqoko ehambe ebhathini eyofaka senyoza simbingelela ningamboni bakumbona kwashembe ubaba abantu basesulwini sebengakusheba ngeke ngisho abantu bathi ubanyana uthwele uthwele no angikhona wathi uyoba nehlahla usumbukele khona uthi uyoba nehlahla lo oyombona lo shembe wathi ukuthi isikhathi use futhi ayikho into ezomuntu ongayishongo abina ubabavuka ngokuyaka nomuntu ukuze ukudala ukuthi ube nenyama kubantu kodwa khona ushembe uNkulunkulu silandela uNkulunkulu ngempela ngqo amen ngiyacela nathi ukuthi uNkulunkulu nisibeke nami ningibeke
kodwa ke ngokuseshila omdala wethu ngapha khona ngolwesine kwakhona abefundi bezobika nabo kuthiwa sekushaya kakhulu abantu kanje abantu abanjani wasethi namthuthu sefikile osonko wathambiseni bambezi wasethi ake bethu kuma la esiphuma-ke esikhuluma nalo kwasekhishwa umfundisi nomvangeli wasekuvuselela kimi ukuthi ubaba weshilo ukuthi angeni bonke abavangeli lapha abashumayeli abafundisi bezokhuluma indaba yasongoye munye umvangeli munye umfundisi kwenziwa yini ukuthi wena uma kunenhlelo unganiki lapho ngathawu uthoshelibhekile obaba shwele Nkosi ngakhipha umnikelo ngashweleza esulwini ngathi ushwelibhekile ngangikwazi khona bathi basopho bakhonjwa baba babili umfundisi umvangeli uwe wasethiwa nomntwana wasithini-ke enganyakelela uma ungekho wena kodwa labo bobantu njengoba nje nasesesipasi noma kanjani kwaqala kushaya ucingo sibekele baba sibike lapho sekuthi ebese inkosi inkosisi bese sikwenza nami ngangibonge-ke bantu uNkulunkulu etheka ngifike lapha ngoba nje bangumntwana kankwana ngoba mhlawumbe yilo amasabathi amasabathi sezibindi unenkinga ngihamba kodwa uzozala ngoba bathi wabala sinayile inkonzo izobe ngapha ngathokoza nami ukuba inkonzo ibe ngapha njengoba ngifika nje ngiyesaba njengoba ngikhuluma nje ngiba ngisho ukuthi ingcole lapha empimbeko kodwa khona khuluma ngoshembe ukuthi ushembe uNkulunkulu hayi yebona bakunje nje kwakuse umuzi wawusodwa ngifuna ukule politiki kodwa ngase ngikhona ethumela izindaba lokuthiwa ngithanda izindaba sicwale umhlaba asingathandi-ke ngoba wathi ushembe bathi babamkhulu uNazaretha wogcina umhlaba wonke kukhona igama lavalwa inkosi lami leli ayimaphathi kasini bantu abasesulwini siyabonga uNkulunkulu emkhulu esithandile wasibona ngikhuluma ngayo wasebahamba yokubi kwabo wathi ngeke wakho lapha engolezane ukuthi umfana womzimela lapha kwaJodo kwathiwa ihlele nesibhedlela umlenze ushayelile ushayelwa abanjelana kwaba nemoto nje abaphakathi kwemihlala imfundo kwathi kwafikiswa sawo ngathi sisekwe cancel le moto wasiyithanda manje safa sahlala ngahlala phakathi kwabo kwedlula imoto yathi misesibela yacisha khona ukuthi sesibela yacisha yesibuya ngasho ngazo kuthile umsimba nje ungazi umsimba ubuhlungu lapha ngibamba inkwanto engathethela hayi uzokhathala ikhasethe bathi mabeka njena nje ngangigcwabele esiqondini somvidi ngapha amakampusi ngisomsebenzi ongoye amakampusi amafishane ngapha ukwakhiwa ngangahlali ngikoke babezolishayide bathini abengangikho amangimathi ngani nganje ezinthethe kwale kanje wathi mayikonje weshaya kodwa uNkulunkulu wokushebe uNkulunkulu wayinani mhlawumbe kuyashaka pha emlenzeni angashaya iceke ngoba ndandoshawa ngalelo labo kodwa uNkulunkulu ekhombisa ushebe ukuthi uNkulunkulu yakuphelele yashayikakala namanje apho ngalo wathi kozofika imihla yakho uhamba ngalo lapha ebhekosulu ubaba uthi ngona amaphasazana ushebe uNkulunkulu ngiyacela bafowethu ukuthi uma siphethe igama kashamakazi ukuthi uNkulunkulu akabelethe izibhezi zethu singamanazareta angazi ngoba namba kunamandla ubona ukushiwo ukuthi ukuba umanazareta athandaza athandisane kumele izinhliziyo ezimbi kuwona uNkulunkulu uyangizwa abengithi abantu laba abayeke izinhliziyo zabo ezimbi lezayo wayesesho ukuthi akunakhululwa ubaba wathi ubabila ungayikhulumi yonke into osuke itshelwe ushebe uma ushebe khona izinto kungayikhiphi zonke wokhipha le isitompi lesi bose ukuthi ugalaza okuvale ngapha ngoba owakho uma uzokhipha yonke into le bayakuthatha apha nabakusele sekudutshula abafana ababili ngapha kade ngapha emhlathuzo eduze kwami enkamba kamuzi washaya umfana esecurity empangeni
angazokuba nini enjalo zakhala emini mesisa lapha kodwa zaphuzwa ukuthi sekukhulunywa noShembe wathi ngeke kwenze yakucela kwenze kubo laba bafisa kwakwenzeni uShembe imali shaywa ukuthi ushaya ngamsami zoqoqa uzogqaba wena uShembe washaya bathi yeka lento kodwa yena sela bathi manje ufikile kululeke bawushaya ungene ehlabathini uhambe uye lapho kuya khona bakini izinto ngoba unezinto okufanele bayikhulume lapha uma usuku lwesabatha usuku lokudumisa uJehova kuphela usuku lwesabatha usuku lokudumisa uJehova kuphela awungeni utheni inkomo yakho ihlabeni uthi uba uthandana umbaba uthandana umuntu wathi kanti uphakamisa amathetho ombaba lapho isabatha kuphila ngoShembe kukhona uNkulunkulu kuyathi wabe ukuthi thina nesikhathi sethu sizizizwe kodwa ngo-12 kuthi wemthethela ngene sokuziphelile yeta ngene uzothi mase sifika lapha bese guqa besithanda bese sonke bese ngene inkonzo uzolala konke ngabafana into esizojela nayo suka wena sikuthatha uphila sitshenzela thatha lokho wathi uthatha lokho kwabela uthatha uzofika lapho ubugqozi iwindi kenayo wewindi shala ifastela nife thatha lethu uphuze lento sakulele kuzingane manje mina nisaphaza ngesabatha wothatha impilo sakho uzona antathathi lapha ekhaya kakuthathwa yahashazwa lapha ekhaya ufaka lenguba uthatha uyahashaza noma uyanqaba bathi uyathatha izinto esicela ngazo zonke lezo ukuthi ungakhuluma imikhuba yasemakhaya ukhuluma ngokukhuluma Shembe kuphela la kodwa sokuvaliweke seningahlala ngikhiphe ingane isho ubaba uthi wemfuna sekuphakamela wayehamba namadoda akwamtshado baba odala mina hayi nasalwayo ubaba unangisalwa umamkwanyana ngidalwe ubaba uThusi ubheka ubaba wami owangidala hayi wamsana baba phela kasani baba phela ke uhlanyisa into eshoba uyazi ubaba umama uthiwa wacelwa ubaba mkhulu athi uso khona fuza behlanyeni sokhuluma naye waphinde wathi mayifika kwathiwa esemkhatheni wayemkhatheni uthiwa wathi emkhatheni waphothi umuntu usugcwelisilile kangathi ikhundezi sesingaphatha khona bakhala ababusiswe bonke labantu yathi babusisile inkosi babila ngathi namba abantu abanesihlango Shembe uthi wathi fika isuka mamze wayekhona wafika bekhala bebhukuza thina madoda bona phela indoda nami indoda phela yabo kwanzobe wenza phuthisa wena jamajena awuthi usafile umprofeti uzatola wenza ukuthi babelane uthi ayafika manje ingakamkolo uthi ayafika manje kushayo ukuthi ngabe ngamanje ngabalalela bekhuluma beyabelana ngey'khundla emfuna semkhayithini ukuba besehambile ngizwe ngabelungu ukuthi hawu Shembe how this is the name, this a boy something today, oh die. Bekhala hawu nkosiyami uzapha nekahle please section angithisha ba uyizonke kunamabhulu lapha wathi lapha ngathi wafika intombi emakhosikazi bonke laba bantu bebhuquze sami bekhala Shembe siyakwenza njani uthi wathi mefika phakathi la wafika umnqamuzakhelele bekhombana kwani uzophatha wenza umvangeli wenza umfundisi wenza uphatha wangona ngoba ungambozela bonkomkhethu ngizosho unganenaso wenza uNkulunkulu wethu abanakinde bakababa mkhulu uhambe uthiwa kwathi mabefika lapho ke bayenza lento wasephindele wasebaba ubaba wathi sohlala evunisitha uthiwa wathi efika evunisitha wamemeza wathi nangu usefika uThusi awuhambe uyobethi inkosazana yakwaNkwanyana uhawukile kwanyana baba celanga noma bashelanga ngomfundisi wacela baba uthiwa basephuma sebekumama uNkwanyana kwahlala naye ngisho magama kodwa ngiyakwazi bathi befika bamcela ngathi sikhathi ke baba uma kuphethe ufulaba noma kuthiwa uphethe udaka athi bawokathi
umba makatangana ukuba awuzi ukuyoshaza umuntu kaNkulunkulu uzohamba umaniki konjani ubizwa uNkulunkulu uthiwa yangena intokazi esenkonyeni yafika yaguqa kwase kuthiwa sethiwa baba awushabelele enkonyeni uthi wakhula makhula kancane wakho we makhula kancane kathathu baba wasethathalungile hallo wathi usalungile usangayithatha inkosazana mafowethu inkosazana nangu uthi uyakhona bathi umsebenzi kwakho lo unkwanyana osumwasini baba wathi aselungu wathi efundisa wathi kahamba wamthatha wamgana wathi wena uzosala ingane engasokufa uzobikela uthi ushona seyingane ikakhulukazi sa ukayina siphuma egameni lika baba ilanga hayi ukuthi ilanga lasifaka mama cha mama watelwa nje kahle kuthina wakhisho kwathiwa namthusi hamba thusi angithatha inkomo zathi inkomo zazikhona zaphuma inkomo ukuthatha ishaya wathatha umama wathusi umama kodwa lo mina ngahlala kuyena umame yaba mama kodwa wakusho lokho satholakala saba bathathu lo munye nje uthathe omdala usenothi bebaka nomfana ibadifane umkhokheli mina ngisho umoya lapha ngathi mafikela emazweni ethi inkosi esemazweni wethuza ngathi wathosala wathi uyabona lo msulo wasephulo wasemsikosi wathi ngathi osesizwe wathi sukela eshoka anginandaba umphitshe leyo akhona uzela lapha uzokada uwe lo muzi akukho umuntu ongena kwasephakame ngakhulekanga kuwesanga wewe madoda wafe khona umfundisi kwazi uzongabaya hayi ngathi ukeba abantu sakufundisa nakho lapho wathi ulungile wenza ukusho inkosi shemba esemakhosi uma kuzongena umuntu laphana ungena umhlangano bese ngiyakhuleka baba somlomo bese ngiphuma ubani baba athi umuntu yangisa kuphi asha kwenze njani sacela ungena lapha emzini uthulwe ngena inkosi umsizana bathupha phambi uma kunobheka besala lapha emathuneni akakusile umuntu ungazange wazobiwa wathusa ulisicela ungaba ufike mfowethu komba la bakabenza nje ngelanga abasemazweni entombi yakho yini luthusi sana ishendevo ningabona ukuyishendevo lokujotila ethi intokazi yasixoxa abakosi bathi nanga sisizothina yithi ubaba wayephethe ngisenkomeni base ngomthweni lapho baba yini khona bafuna ukwenza njani abasemsukeni bakhupha ashilo ngobaba bazobala bafana ngakho ngathi mafika sebese samula baba sanibone yena ngoba simasibeleni kwenza njani cha baba siyangena phana babheka besaya abanye bathi mathuna angene manje phose bathi izwi lithi asisekuwe ngapheleli awubi nanzime nani wathusa nakho phela abasangena abantu masinto sala ngathi mafika esamweni khona babheka besaya masengaphulele ngathi phansi thathu noma kwani like ngathi sithi ngathi umuntu uzokuthanda endlelezi yakhe uma uthi Jesu uma uthi shebe uma uthi what something to that umuntu mafika ngaphula athi ngicela ungena nasi ngane musimela sizosebenza endlini bani bonke ningelela sanimemukele bazolunga manje bayedelela singathi sihlaza akwasi kuyekeni ungene mina yani kodwa nikwenza kibani mashumi wabekela bakhipha ngathi ngenani banke inyosi zathi langathi azikho zamashe kanjani babhemuza kodwa umfana wathi membona phana wesiphetranti ayi
Padahal uNkulunkulu kodwa kahle athi bakalekisa phela. Athi awusuka ukalekisana engawazi mbe wena futhi inyosi emaswa ngoshemba unyawo. Lapho khona uNkulunkulu la amangeza la. Ngawafika kwakushona umuntu khona ukhaliba. Abasa bakhona basimangeza babezifakazelela. Ningabi nomona nilele. Wathi masifika ngafuta imoto singasaweli. Unocingo amaze hamba phezulu yocungweni. Mase ngivele imali lapha. Ngesuku. Mase ngehla ngisala ngathi maphela lapha athi khapha khona. Mase ngivele ngiguqa. Ngathi baba uNkulunkulu wabanyazi mezulu. Ngicela ukwedlula la naba manje. Ake uyibonakalise la manje ukuthi uNkulunkulu. Ngiyazi ukuthi abazikusho kodwa ngehlisa amanzi ngicela ukuwena. Ngathi ngofika ukuze ngase zimbambe isifo seko sakamkhulu. Ngathi ngangixabula uboneza ngapha. Ihapha ngayivuleka bezihamba. Singafuna ngafuna imali yenu bengifuna share. Tamanzi. Zawela imoto emangeza lapha. Kwakungathi isosho manje iphana la ngibikwa. Amanzi ehliso baba unyazi lwesifo kwathi ukhuluma ngimisa lapho ngole. Akahlele umntwana usuwa manje kwathi into ngashona phakathi wena. Hey bantu baNkulunkulu asikuhloniphe ushembe. Ukhuluma noshembe awuyisitozi indaba yakho yona nekhaya. Akubhekeze kuye. Uthi baba ngiyazwesulu ukhuluma nawe manje. Ungathi usuthike nekuphuta kazi ngakwenza lokho. Iloko ngiyabonga senkulumo yakho bona sekuze wena kwanze uthanda ushopini la semsembo siyakusekona ngisekho ngeshebe lekanzo kungele emva kodwa nje abantu ngizongahapela sekufanele sizosotha ekhaya ngoba phela abantu kangaka shebile ngibona lapha awu phela ngifika kusekona insizwa ngokwana ezasiziso kulasana ukuthi manje grab sifuhlena sikora khona lokho angisenafika ngiyabonga abantu baNkulunkulu ubamze ngizofika lapha nabantwana basongoye uma bekhona ngiyazi khona bakhona ebebeshini inkosi babusise inkosi babusise ibathethelele ukho konke lokho ezizwenzalo ngoba njoba kuba khona induwo nozakhona ikhansela ikhansela ibangisa induwo ibintu kasebenza kahle uzokana uzothatha kanjani phela umshwa wemakhani kama uzophisha awukanini uyaphisha awukana ngisho uzothola ukuthi awukana ukuthi noma ubala kanani kalenze bese ngizohlupha lamakhetha la ingaba abantu adabayithi asiwayeke ufike uzabo ngoba kaluNkulunkulu asibele nje yakwazi mina ngedlule kwami ngando ngakwethu phela bekujana bethethe njengoba lokho lokho abadlanga ngomakho ngizokwazi uthi baphathe umsebenzi kabani umsebenzi uzothatha khona uthusa usasiphotosport weshele bese uzokusho uyakhuluma uyaphotha aphotha ngizomdisipili unyawo umenta ukuthi mangisipili ngathi uthana yeke babali baNkulunkulu nambe uthana umesithi senkosa ngabafana obethophela ukuthi babamisa sontweni amamayike ngasudeni la asongoye ngeyasebenzisayo ngizoyikhona futhi kwaba ukuthi angise ngize ngishayele khona nokushaya ubulala lapho kulungile nobe kulungile ngane khona sengofishwa empresswa ngithi manje beke kodwa bona la ngabe babuthiwe abakwashembe babephelele bonke umntana kunokhetho lapho wathi mayifika lapha ethi ngabe ngekhona ngabuya ngase umntukazi endunakazi angilapha mina wathi ngakhe akudala lapha ushembe kaka abemamwele wasehamba utheni babo kwabehlenge no okay wasephuma yaso khona umuntu oh uyesaba wasesa akakambe kangisanje wasifaka ngidlela ngikuqepha ngasethawo uhambe ubize ababuza bakho labana ufuna batshela ukuthi intombi ishayelwa ngamanga uyezwa eshokini baba uthini wathi intombi ishayelwa ngamanga baba uyakwazi ukushayela ngathi kakhulu baba ngathi ngathi ayibekisile masibethe ekhaya angayeka intombi phakamile ngayeka ngathi ngoba ngangisaveleza yathithisa zathi intombi manje Abeka ngazocela inkosi. Uthi ngihamba etshenele uthi uma sisuke sithi uNkulunkulu omkhulu kaShembe sisuke sisho uJesu. Noba ngathi ngeke bangasemphapha
papa wamangizodokotha ukuthi i-antistoza Dr. Tusi i-antistoza wabo into yabona nje hayi mangifika khona sekunumhlangano ngafika ehlalo 18 konke ngathi sendamuntu bangimisa ama-security ngabantu waseqhamuka usubaphuma uDlamini ase ke bona tusangibonga ase ngibonga ngoba sasibonga ngazo thina mabheki wasesegeneza wasethi uthetheni sukani was asengipho sathi siya lapha ya etafuleni e40 floor sala sesenaye basukuma basaluka balaseluthela mina ngoba ngihamba sewufika uNkulunkulu sheba ngiboni nje kushela wathi ngifuna bona ukuthi seyakhulula baphika bonke abantu wasethi uDlamini mina ngimamukela uShembe waseyibhala izinto ezinhle azifuna ngazo hamba ubhala incwadi wena noma ngathi isikhuliso mhlambuzi noma ngathi igqeba ngizo understand ukuba ngiyigwinca mina usho nje ngitshatshu ngisho ukuthi intombi zayisa intombi zayibeka amakhosazana ayisafaka amahiya edoda ikathu inyaka amakhosikazi wawubona kubalula nje isiqizo ngasikwakusibona lo mthetho wathi ngithanda nje into abasithi inswa zakhona ishama pheshwa bese phama abantu nama-sport bakama-sport osikhathi wathi ngalo nje mshembe ngamamukela usho Dlamini eseshiba ukuthi uyobe khona la phuma yakale ethe angithi fafafa amatshe ayisithupha umcako abafundi bonke bazongena basa bezofunda hayi bezobanga isikhulu bafuna bakhethe kuthiwa bangoyihlala bayikomiti hayi ikomiti yomshumayelo yase-admin elifuna imoto admin elifuna amatende elifuna yonke into from today bekuzulu or something kodwa ungambonjeni la ovula amasango nami base bethi bona yini okuthiwa sokhaya yini khona lokho hayi unazi sokhaya nangabi sokhaya ekhaya eshobini hayi kanti ngijubula manje kwakuthengele ngiyabonga uNkulunkulu wathi uNkulunkulu nokuba nje uzodumisa ngeke edumsana edumsana ungakathi edumsana nekwazi ngakwazi kusuka nomhlanga uNkulunkulu abenza lokho okushembe lokumangala usuku lwesabatha lokuthi usijawuva kuphela yona uma sephelile ngaze ngikutaba ngizokubeka umqopho wabo bonke sekukhuluma kanobora sendiyasuka nokwana sengikalubuya konje kwesaba ngoba manje ngiyaqala manje bani ungabona manje ngiyawasa ngathi ngiyawasa kuyongivukela noma kwezokuthi ngibona ukuthi nanga apha wena khona ungithathe bese kulokuzayo apha fundo kafundo kusho unaini kasi ndo pede basi kati kukhona mina ngithwele ukuthi ngo2 bese ngibuyisela ngoba hayi bangisho ukuthi ngiphapiswe yini akusafani bangiphapiswe yomuntu wathi ngithethe ngenze ukuthi hayi siyabonga usesehuma wahuma lumshumayeli siyathokoza ona ikhaya usokhaya wala ekhaya hayi ukuthi ozenza kumphonsimuka bamumuka ngamsilekana maka ke ndozo okunye ukuthi akwazi ukuthi ashindume mina ngishaya ngindunga ngishaya kadensini ukukhutha ngishaya indunga wena awushaya indunga ngishaya kadensini namanje ukuthi ma esa njenganekilekayo futhi shothu nami ngeke ngoba nabathi wabona ngibuka phezulu ngothi bangithi uJehova awathi ayimutshela inkosi eManazarete kwabelana yathi kimi ngasondelele lezini amen yayisejudulile kunodwele kunemali wathi ungayithe lezini la bokulanda amafutha yayithi mayithi yayingakambonana bokulanda amafutha ngaso amafutha alethu sengakalela lebhakase amafutha esiphuthu umbayimbayo esithi uma uhamba uya emdlalweni wakhona ukuthi akusenze sengizowenza athi ngiyena nje wathi ungasondele namanje wathi ngakutshela sokela mina bithi ngakutshela ukuthi bese ngikwekho wathi ngalokuthi ngambona ngibona ehla ensikeni wathi phasa ukuthi manje
uyekele amafutha la bathi bashaya bengeza bathi masithi sanga sokuphana ngeza angasala phansi ngezini ngavuka esibhedlela eshop ethi buke esibhedlela eshop kuthiwa amafutha wenza ngamtshela wona oyenze lento manje ninyenze lento sikande sakho nje umfana womuntu unensiza ukuphuma lapha esitela ngadalela khona manje kade befikile abadala bathi angitshela ukuthi khotha amafutha uma umuntu sekanweke sekomplete ukabe sese ngesibhedlela ngoba phela uyanikeza lento zokuphalaza nezokugcoba yabona usazokusangana naso lengane yakhe imsakazeka amazi ngolishiyene wathi mayethi sothi kanteleni ngambe waseya otomeni bakhola dilikuthoma yangishawa baka wathula khona lapho bangena uThombeni ngathi hlalo sofa ngathi ngasasuka ngathi baba shaya ngasizonika namsi isifile lapha ngathi abamsa kwafena covid ke lapho bamlungisa nangitshe ngathi uma uyodwendwe yeke intelezi thatha ufutha kababa uma ngakuthi ngizokuphathela amafutha kababa wenza kanje wakwenza kanje kube lentaba udoza ngayo amafutha kababa uyigada ungasondethe wathi abe chayela bafaka intuma nabo usuka ngibona ungayi kweka ngofika uma lapha ungena emhlazweni eshawe istilokhe lapha bangithatha bathi sekumthandaza suka kanti mapha kumthandaza wathi lo muntu webaba ngathi yebo nawe mama wathi ngisonta kwashela wabuthi lo umuntu loshela ngamtshela wasekulala uzobuka lesi sibuko unesibuko sakhe esikhulu lapha wathi uzobuka lesi sibuko wazokhamuka wena uzophilisa le ngane yakho ekanhlale phansi manje wathi oyokhamuka uyisha mkhulu gogo wakho gogo yini okhamuka lapho lokhambuthi wodwila wathi thatha ngoba inkosi lapindele umuntu sabe saphinde sathi hayi asibonanga hayi asibonanga saya bona mama wathi ngibonani kose senimemezela bani ngibonani sithi thina lapha esibukwenda kwa ubukhombe khona komdala kwehla ushebe uthi wathi hambani imbuzi uma esebuya sekuya seniphumula baniye kuye wazo ejubhini sathi masibahlala wathi bani lasayahla futhi wathi uthi wena ubaba uthi ngokusa wehla ubuka ngapho lapho kacishe safa lapho wasenyakaza naye sasasuka uthi ngithatheni ke ngamenza salutu umsenini ushembe lapha khona wasethi samsa ejubhini yafika yakhuluma inkosi eManazaretha yenza lokho eyakwenza kuyena umfana wami oswaba imensiza ngaba umuntu nengabe yathi inkosi uma kuyinkosi nebesizwe uzomnqabela kodwa ngimkhetha into leyisisa emacala ngizodithela amacala wena udithela amacala iwathawa kwa sakota shembe ngizoshuka ngidini ngikhumbula ngoshembe enza ubukhulu bakhe phambi kwamehlo amen nawe ngifisena uthi ngathi nawe ushembe engakhambe emehlweni akho imndeni yonke nje ushembe imbone baphile bonke abantu sihlangana sanje sibe ngabakashembe sonke singabi nayiphi singathi izizwe singathandani siswane ukuthandana kwingozi ngingabatshela ukuthi wengane angithandani nani siyeswana lapho ephakameni kwakuno ihappy ngesebenzeka ukakana kwakunomthetho ephakameni laphana inkosazana wangavuleli ihambe igacele umfana munye kwasekwenzeka ke by mistake wakhamba ngasesitolo inkosazana iqalene nomfana ngomunye kukhona iphoyisa ngolisho suka umthiyane wayephethe ilutho ngizamujumela ucishe lezi zinto wase eseyela kuza waseyela kwathi bathi abahlukanisa yasinto mayisayibina yinwela waseyishaya ngemvubu kwangakabile imvubu le eplasini kwakuqobela isikhumba semvubu wayishaya yaqoqa lapho lesathi kweziwa yeah lapho sathi kweziwa kwashaka naye yakuvuleka ilanga ibanga nelile emgangathi 2
Yathatha intela lasuya. Bafundisa bakhona bakhokhela. Bafike bathi Shembe akatoshe. Akatoshe bathi hayi kwena ngeke mina ibenze ikathina sesizitshana. Asabheke ukuthi kwenze. Wathi banike manje umlamlampozi ungazeka siyabona la. Wathi fika sikhona othiwa phela. Yabheka yathi kwenze njani? Base kubeka bathi manje wathi baba wasethi ningawadlala ngumfanekiso wasona. Lapha ePhakamele ungadlali ngumfanekiso wasona. Lengane idlala ngumfanekiso wasona. Ingakho bezolo. Uyiphosta kusebenza lo ushayiwe uyisemoneni baphume ngamasaka ngayo. Iphosta kusale lezi umsebenzi washela akukatshwanga leka. Bakunontombela lapha ePhakamele. Uhlale kuthini? Yayithi masingena mhla 25 amabhasa emabili kwangena amakhulu kwakuyibhasi lamandiya asuka eThekwini esodolweni elinye lamandiya asuka eGoli eseJubilee nasemkhathini yathi Nkosi kusa isikhathi la endabane banika imoto nangu ukushebe lona nebehamba ngeimoto zenu ezabethekwa ushebe zenu hamba noma nizoyeka amabhasi ngesisho yathi izophela lokho ngebe esenzayo wayesele uNtombela uMaspika athi bonke abama bese kini ngoba nje balidima kanti umuntu wakana umuntu akhumta ngathi bonke abama bese kini wathi doke ehlangana kwasehlangana uthini uma yethi bonke abakusisebweni lapho asehlanganisa isizwe Oma sephethe induku imbobo zephuluwathe ziyadondolozela ngangikhona weNkulunkulu maka ndobani magogo tonasi into ngapha wena siyakaziphetana ngasifika sathi masipasa inuka sithi safika inkosi yaManazethe iphake isendlini yayisiphuma ingakamqondo yaphuma yathi we soma yathi ngibambe yathi kwatha speed hey bakwethu uyabona ukuthiya mpomo yathi iphuma yathi mayima bekade yathi kwenze njani wasethi baba sikhiphe sesimkhipha uNtombela usesemsathaja nomnje phela ekhaya ukuthi mawonile intombazana uwe nangikhishwa nonke ngoba umsathaja kodwa uswa kubaba uzobika sengikhishwa nje amadodana ngibizizo wakumthetho lekha wakumthetho wamahluphi umuntu ingakho abantu babeka ngane ba Yathi usangaphandle Ntombela kwathiwa baba usangaphandle niyamazi lokho kanjani wathi asinendawo lokho kanjani akangasho ukuthi bonke abama bese kini uwe kuphela khona shonjani basho baba yasiphela ukusibani kuzibaba ukunangazo kodwa banimile kwathi nathi nasebenze umuntu osekhipha ngade basibe ethikalana Nake vunso sase different na asonge tuzo different wala yathi khamba sebesana la kuzo wathi fika lapha ePhakamele wathi wena Ntombela ba kwenze njani ngawe wathi baba kamasi kubenze inhlayisi ukuthi yazi umqhubula nedokotela kepha simthatha ngenzo ngengane zami zokudla umwenze uthi bathi baba bonke baba wathi wena uthini wena wathi baba ngisho ngomane wathi wona uNkulunkulu lapha kanti ngitshela ngokudlala ngumfanekiso wasona wena uzenza ushembe awunabo abantu ukuthi bonke abantu abese kuwe akukho emthethweni nina hlayisuthi ngoba tata manje baningese umnikazi womuzi ukhipha umuntu ngaphandle kwabo kwaba into ngoba wathi ngibuza Mas tu bama kuswa watu baba watu msukushweleza mfumo watatapa maji watu kusukwela maji baba siya funga pampu kwa Nkulunkulu na spirit square kipa watu singehlamba watu kosi ngosisi watu sena hlamba la maji na watu wena Ntombela umuntu watu ele ntethelele uNkulunkulu ngoba uzenza ushemba ubani uthi samthetho tiboka bakamnamuntu wase sulu baba ngicela wathi hayi Ele ntethelele bese hlayisuthi hlayisuthi wathi nehlayisuthi ele ntethelele uNtombela base khoma sokuthela Ntethelele baba wasethi namanje inkosi bathi ke kusona manje
sebenzisa wakho yena shwana lokuveza umabhokhola ekhaya uma kunenkinga usale imini nangoba omncane khona ngale ibekeli umuntu okungatshelile umsibo wami sokuphakamela ngoba nomsi wakho kuba uzokufika sokuphakamela bangatholi sokuphakamela kwakumse uthile kuthiwa kwafika iy'thubi kwafika abantu ababili beqhamuka eSouth phana isango lasangena eSouth phana lapho thina isango lingena eSouth phana kwafika besuka namakhutho kwakukhona umuntu wesimame umsikazi amehla akhe phana wegomonqa ulazi igomonqa kwelikhulu esikoleni igomonqa kwamele lililo nehlala elimali bamba nekhanda libheka phansi linamehlo-ke awungaqondi bakhala ubona ukhanda ngilibili bathi sisekumnumzana la ekhaya bathi bayefekamla yabona kami unenhle ikhamba lekhambayo ukuthi misiyongena phakathi bathi bethi asingese bathi bephuma sibeya ephakusini nazi ukuze kwayo bafika khona umuntu bathi sifuna umzwa wasethi hamba utshela inhlayisho ukuthi ishuwe isikhumba sembuzi bayigatsha ishawa umoya amakhosikazi abakhokheli bethi bethi intsatha ngehlele umuntu kwasheshisa ilanga lethu kwakungo-12 lashona lasithela ilanga waphuma iy'nkanyezi waphuma iy'nkanyezi bathi baphuma iy'nkanyezi kuthiwa wasebethi kusukela namhlanje kwakungashiwo lapho kushemba ukuthi ushemba uNkulunkulu kwakuthiwa yinzeki Siyabo kuthiwa yinzeki yenkosi inkosi umbuso wenzeki yenkosi wandisela amagama akho wenzeki yenkosi masho uNkulunkulu kodwa kuthiwa bafika iy'ndlo zathi sizohamba lo muzi kuthiwa amakhosikazi lahlinayo angathiwa hayi lahlinayo ayethi masihamba athi kodwa umthetho wakhe iyo kwesibiyeka kuyo muso ngamagama ona bathi njani lo muntu kuthiwa memeza athi ngeniswa njalo base beqoqa bese lapha kuthiwa kumafika khona basethi ke sizoqamba igama lalo musi kusephakameni lapho kuthiwa lapha emazulwini lilethwa ziyithunywa ezakhambe zakaphathwa ziyithunywa babehlezi kwalo munye wayehlezi kuthenzi sembuzi wethe esiteshini kwathi masekuthiwa akakhulume kwathiwa wonke umuntu kwathiwa umuke wangathumela uzothula khona ngoba kwakuzolunto kuthiwa wacimeza wonke umuntu wathimezana wathimeza kwathi kuthiwa amen baba ngasokola abantu basephumile ngaphendane emsuzofana uqanda umsi kwenza ushembe uNkulunkulu wethu semukele ukuthi ushembe uNkulunkulu inkosi usiziwe shona usho na ukuthi ngeke ngishona bayi wabizwa ngosabelana